السلام عليكم مسلم توتني مرتي الحمد لله فارون كربيتي قالني كان قفتا واجف أميتي خاني نقاجلجي خرا إسلاماتي محاضرة قدو ديمتو قيا سفتي نور الشمس ججون مكانسي وممتي نور هرماتشسون دنديتي إساتي isiyyoo yaadatan bar torbaan dabarte naa saahiba khiyyaa asibbaa ilamate gurbaa san gartanii dhiiroo garam kute moo gaafa san khijibaan na harkaa baafate ajaa'iba usa takkaan na qabate ajaa'iba usa takkaan na qabate. Sin dhaga'uu seeta odootiin si arkuu naamachuu feeta nama kanarratti naqaanyiisuuf deemta suutamaan dubban eeysa afaan banta. Adabadhu ammoo beekaatiin si dhiisa qooyi waan hin taane ofteen irra keeysa chilootaan an qabu sumaan agarsiisa angaafa miimalleen tumee si laaffisa. Akkattiin aariin gurbaa suuta deemi rabbumaa si arkaa kijibne haraami ati bakkuma tana hanke dhufuun yoomi ergumaan ol ka'een dubbadhe kanami yaaboo nan dhoysini dhuguma naafimi. Na dhugoomsuu didde akkam si haa godhu ani dhugaa malee kijiban dubbadhu warra asas taa'u hundaa'u gaafadhu wabillaahi kariim rabbii naa godhu. Fakkeeffadhu dura dubbiin naan fakkaanne atuma as jiru kaniin sin arkine as jiraachuu kankee naaf hin fudhatamne. Yeroo fedheen dhufe hunootii boobaga waan fidduu san fiti yaa kan mataan boksiin si dheetiin afaan keessi jiiga hanfeete yaammadhu asittiin si eega. Gurbaa siifiin hima dhaga'i akki taatu ani ijoollee miti kaniin as faraarraatu hiixachaa oltus waan sodaachiftu ati yoo na dhoytes humaan irraan fuutu. Awun batakbaar hojiidhaan agarta baafteen lafa keeysa miizarra jaakkata baafteen lafa keeysa miizarra jaakkata harka kana gootee itti qoqophoyta boksiidhaan dhoyteetii isa bilokkoota bateessaa bamiila ammallee bateessaa ammallee bateessaa ammallee gajjettee miila Yaaboo na dhaga'i an beekaatiin si dhiisa ani si sodaadhu ifiifin callisa haakka keetii kan ijaallaaleetiin bochisa beekadhu laa fuudheetiin muka si fannisa. Ifiif usa malee gurbaan qadiidaadha ganaa ittiin dubbadhu kiyyaan hadhaawaadha taa'i wali lollu nagayaa gaariidha. Anaas si balleesse naaf godhi dhiifama sitti hin deebi'u zalaalam inumaa yaa saahiba kiyya gaarii jaalatamaa animmaa waan takkaan si gaafachuuf deema gama koo deebii qalbiidhaa fi qaama. Shiggiri yalla humboo gaafadhu waan feete anatti dheeysi mee waan si mul'ati daardaanaan harkatta ati deebisaati. Gaafiin tiyyaas tana us akkanan jenne obboleessu ati maaliif hin salaanne tooruma masgidaatti takkaas hin arkine moo mana salaatta antana waan beeyne. Anis numaan beekaa dubbiin tee dhugaadha yaaboo maaliif taata nama booda hafaa numaan salaxxantu atiin kun ganaafa sirraa hin dhiyaattu sammuun tee horofa guyyuun jijjiiramtu maan taane hariifa. Yaa obboleessa koo takkaa na dhageeysa fuulduree rabbiitti gaafatamuuf teeysa aayanni salaataa gaafas si kasasa eeysa duraa baata bakkuma tam keeysa diin kee tuffattee gurbaa dargaggeeysa eenyutu diin kana hojiidhaan mul'isa diin islaamaa qabadhu rabbiin si milkeeysa. Anis numaan beeka dubbiin tee dhugaadha amma dura aniin kuni barjoolleedha bashannana gaarii ammaan dabarfadha salaanni hin kutu ittiin deebi'adha angaafaan dulloomeen ibaadaa godhadha gaafas tawfadheetiin salaata jabaadha. Dulloomtee du'uu kee akkamitti beeyta
odoo akkatti jirtuu kan qabne salaata yooniif haatee duute hongossi mudata ammuma tawbadhu boru ni milkooyta. Gama rabbii khiyyaaniin deebi'a tawbaa rabbiin siif haa tolu arkadhunaaf eebba dandeeytiin isaa guddoo rabbiin keenya jaba anaaf araaramoo qajeellaan qaba. Ati waan kananaaf likkitti fahami ilaahii nu uume ghafuurun rahiimi jilii heddumminnisi dachii hanga samii namaaf araarama inni yeroo kami garaa kee murattee hin gabaabsin hammi. Arraaf asirra raawwanna yooniif rabbiin kee ganaa wal qaqqarra fuuldura ganaadhaaf walitti dachaa. Assalaamu alaykum muslimtootni marti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti galanni kan goftaa waa cufa uumeeti hani nu qaceelche karaa islaamaati muhaadaraa guddoo deemtu guyyaa safti nuur shamsi jechuun maqaan sii waamamti nurra hirmaachisuun dandeeytii isaati. Isin yoo yaadattan bar torbaan dabartee naasaahiba kiyyaa asif baay'ilamate gurbaa san gartanii dhiiroo garam kute moo gaafa san kijibaan na harkaa baafate ajaa'iba usaa takkaan na qabate. Sin dhagahuu seeta odootiin si arkuu naamachuu feeta nama kanarratti naqaanyiisuuf deemta suutamaan dubban eeysa afaan banta. Adabadhu ammoo beekaatiin si dhiisa qooyi waan hin taane usteenarra keeysa kilootaan an qabu sumaan agarsiisa angaafa miimalleen tumee si laaffisa.